Berjumpa lagi pelak, ID pon semua di beta di bersama ada dulu, ID pon atau Behdieñkhlam yang right juai ni tak boleh apa trik menanyau, mereka di dalam ini kita bangkit makan, menangi pada bibul ikan di luar hasil mesin. Ini pun yang kami yang sampai ki konwhel, warga berita, sampai ki jadi berita jadi. Kecap kalau orang ikan ini ada apa? Today is the third day of Behdieñkhlam, and it's the 8th and month of July of 2026. We are celebrating. Sorry. Today I am with my sister and my father, and I will let my sister carry on. Today is the third day of Behdieñkhlam, and I am with my brother and my lovely father in Mynsien, and I want to say Happy Behdieñkhlam to you all. Happy Behdieñkhlam. Happy Behdieñkhlam.